Montage, Demontage, Schlösserarbeiten. Traditionsfirma Jacques Streff huet sich an der Stahlindustrie ennum gemach. Präpariert Metallkonstruktionen, Trape, Glenneren an Lokation vu mobile Kranen mat bis zu 200 Tonnen och fir privat. 80 Joer Entreprise Jacques Streff, Sohn artisanal Gaderscheier zu Deverding. Wir starten an Joar 2018 mat eiser Januar-Emissionioun. Dës Ger fängt ma awer Molenker am Retromagazin hun, wo der ënner anderem Bierschkurs vu Lorenzweiler 1991 wert gesinn. Zum Schluss vun der Emissionioun weisen mir Jonner die spektakulärste Bilder vom Champions Day den 3. Dezember 2017. Zu Straßburg ass 1993 der Rallye als Assoch fortgang. Organiséiert gouf de Preuve den 12. am 13. Juni. Eichten Auto op der Streck ass de Philipp Pugalski am Lancia Delta Integrale, gefollecht vum Bernhard Begar Escort Cosworth. Immer ganz spektakulär Renault Clio Pilote Matter Nummer 5, den Alain Orey an Start Nummer 7 ass kein anderer wie de Gianno Ragnotti.
21 WP hun miste gefuer ginn. Gewonnen huet Bernhard Begar, zweeten gëtt den Erik Moffré, beit Piloten NRW mat engem vor der Skort Cosworth. Dritten nese vor der Skort Steier de Patrick Bernardini. Feierten gëtt de Schweizer Olivier Bourri mat eng Forziera Cosworth. Op der 5. Platz fan mat de Philipp Bugalski mam Lancia, als 6. gëtt de Gianno Ragnotti mam Renault Clio. Et ass Joar 1991 a mir weisennech Bierchkurs zu Lorenzweiler. Starten nimmer mam Grupp Neofit, ha gewënnte Gerard Kimmel mam Opel Ascona. Am Grupp N kon sech de Jean-Marie Dummer behaupten mam Sierra Cosworth, zweete geteilt den Yves Wagner.
Gewënner vum Gruppe A ass de José Renato Chartier am Serra Cosford. Zweeten gëtt de Guy Laurent M3. Am Gruppe S waren 2 Porschen op den echte Plätzen. Echten de Belger de Ville de Goyer an zweeten de Nico Demuth. Eng vun den Attraktionen déizeit op de Bierschkossen war de Jannik Potzer mam VW Käfer. Guck ma och na an de Gruppe, hei war de Säiertsten de Lori La Balestra mam Opel Manta. Klassement general vun der Bierschkos Lorenzweiler 1991 gesäit folgendermossen aus. Dritten Willi Franz, Zweeten Hervé Bayard, a Gewënner war demols de Christian Hauser.
50-51 et c'est un joueur numéro 2 appartient à la Côte. An dës war als Flottbilder aus der Vergangenheit. A wie schon nu gekënnecht switch mar riwer op Matti.
a really good class and eating on the program. Jean-Pierre Van der Molen du régulier au premier rang, impeccable. Voici Jean-Pierre Van der Molen. Le fameux Dominique Tricot, je suis très de la nouvelle Casa Duval. François, tu nous parles anglais, tu nous prends, d'accord, je vais garantir. François Duval, avec le ministre des Transports, qui est un peu son ministre. On ne m'assure pas, on le maintient. Il a peur d'y aller parce qu'il a peur de sortir. C'était mon Sulinel. Je compte sur toi cet après-midi pour lui expliquer. Montage, Demontage, Schlösserarbeiten. Traditionsfirma Jacques Streff huet sich an der Stahlindustrie ennum gemach. Präpariert Metallkonstruktionen, Trape, Glenneren an Lokationun vu mobile Kranen mat bis zu 200 Tonnen och fir privat. 80 Joer Entreprise Jacques Streff, Sohn artisanal Gaderscheier zu Deverding.